nomkela nakambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course namuntlha ta khalela timhaka ta Papa Rhulani na new track ya yona. Eya ta vuyi. So previous mi nga ma tsundzuka ni fike ni posta hi video ra ka channel leyi nga ku trending swinene laha hi vonaka Papa Rhulani va ri studio. However a yi chayangi kahle because ka siku namuntlha of course ra 31 ta January ni fike ni nghena ka account ya Philani, as you can see. Loko ni fika ni nghena ni fike ni kuma ku se yi sukile ni fike ni vona manager yi fika yi posta the same video, as you can see. Yi fika yi tsala a post here, so ni ta zama ku hlaya as fast as I can. Hi ta vona. Yeah, so fika hi vona yi fika yi tsala layo yi ku tanihi manager ya Papa Rhulani a nga tivi nchumu about risimu ra Papa Rhulani leri va vona ku va ri karhi va ri yimbelela kusuka a studio xa DJ Mashonza and a dakwini. Mina ni le Joni and yena i le Limpopo ka swa murhaga wa yena. Okay, na hlamala ku why vanhu va ri ku lweni matimba swinene ku va va tirhisa misa lowu Papa Rhulani, of course, even then va tlhela va n'wi fositela ku va a humesa tinsimu leswi va nga swi laviseki swona. Of course ni kunguhate swilo hinkwaswo about, of course, ti-project tinsimu ta Papa Rhulani leti taku na Philani the producer na the artist, of course, leti a nga ta va kha tirha na tona mavona yini ku fana na vo DJ Mfundhisi, Majaya Mtakaro, of course, lama vo uyisusa oniba himpa mheta hlangana ka 1000, something like that. Na tin'wana the artist to tala ni tshemba ku swilo kahle ka swi le ka order eka nkarhi wa sweswi ni nga ku vulavuleni. Mara va Mashonza, of course, va n'wi tekeni va n'wi yisa studio ku va phusha sweswi va swi phuxaku ti-agenda ta vona. Mina ni nga ri ku swi tiveni, ivi va zama ku va va kha va ni fonela va ku he kombela ku chana Papa Rhulani, kasi they know ku ri already a va ri studio. Okay, va Mashonza va chance, alright. So swi loko va yisa lava va teke Papa Rhulani va recorda na yona leyi, even then va zama ku va kha va fonela yena Philani, manager Philani, va yi byela ku hi kombela ku tirha na Papa Rhulani, kasi vona already a va ri ku endle ka ti-projects. Even then information ya leak kunene mani kuma swo ku ti-video leti yo leak, even then se yi nga chayi kahle mani kumanyana. Va zame hi tindlela hinkwato like masiku hinkwawo ku va karhi va n'wi tirhisa loko a dakwini, even then va n'wi tekela advantage. Vanhu va lava ku duma ka music hi yena, that's why va lava no va a ri karhi a mention mavito ya vona. Kambe la diri go he Mashonza, go he Mashonza, he mina Rhulani ni kombela ti-beat, something like that. Va lava ku mavito ya vona ya mention-iwa eka tinsimu leswaku na vona va kota ku va tiveka, va recognize-iwa. And then tani kha ni humesa swihundla leswi vanhu vo ka va nga ri ready ku va va swi twa, of course, even then na kombisa ku yi ta va ri live and stuff like that. Yeah, so of course le video ya kona leyi nga hansi nga fika yi posta la. Yeah, mina I'm not here to judge anything for now. Mhaka mi yi voni ni yeleyo. Loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Vanhu va lowa straight wala wala bagi ya ntambi so wala bagi ya sinyamanso langutisa yi sovekile. Wala ya da